Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kakinhun ki Dr. Nong Sumar Bñiat naga Dental Association Meghalaya State Branch hakini kenya sngi klepenlong yakijing Sumar yaki Bñiat ki kena school jang ke Edmund Rice Mangkara Secondary School kemudian hakashnong wa rinong kawai ni kishnong hakathal mau that Russian CNRD Block Eastern West Khasi Hills District. Kajing Sumar yaki Bñiat kalongru komisi benta ban rakhi yak World Oral Health Day kebederu kesngi kerpang hakaba barok kuwi keperthai kajurakhi yakini kesngi manla usnam. Hakani kesngi ki Dr. Nolor bakila jing Sumar kila ru ikijing kai kumno ban Sumar baha yaki Bñiat khnang ban light ni kijing bam khnyang namar baki Bñiat ki long ki bakongsan yaki beriu bat Khlem ki Bñiat kapeni Sniew dor bat peni Tymmen Kloi wat Haba Samla ru ong Dr. Freddy Karmaulong. Hakate kesngi yakin hon kelas sam ru yaki brochut Bñiat baru Colgate harengkat kajing sakilang jaga Dr. Navari Nongspong ke Dr. Lari Lingdo ke Dr. Evangeline Dakhar baru Dr. Mansan Kara Jerwa. Ane kasi kerpang kabani ni stress na ni lek syaki pekba ban perswotu ya kijigan kam ya bandan ya karakan good oral and dental health di ni lek kini kesan kajungi ni julai la mental la kasaus na nilai ya kam bang nilai julai untuk lai sausin sis na nilai syaki school ni kam ya pekba ban syaki school balong nong kendang di bal kam duna kajungi ya kajung kot kibril nilai syaki nilai perswotu iki ni agi dental awareness talk ni agi ni free dental check up camp hakaba kum minta sini ni wan cheki ni check ni Bñiat ki kishinto ki kamang kum no dengkat bak kimi ki pa ni pataya ki ki bagi di benne ki wakim di benne ki bagi di benbang ki wakim di benbang kum ta tak tak ni julia kum ta den re minta kasi bak nama bagi kasi kapang tingi kham le kapang ki den na singi wan ki bangi ki jeng bri bangi silek karong ni ke kat ba 4 jor ki jingpang ni iswa andala jor ki jingpang ni selai ki doktor ni skema ki doktor den pun sin pak kalau kajing lek kajuki kunta kalomba dalawan sini pak kalau poi erek teng kataka kutlat ane ka ba de banyak kumnu rum long syur la sama chuput ya demian kajing Sumar ki biak kalong kurang kam dadu bagi dang dadu binang ki ku juki dadu po bagi dang ni biak hadu bagi de namar pomple udah po atli ki set ai kita ki biak ba ku ki kasih biak dum dan ki biak jauh baik ba bagi biak terang ba kalong kurang kam ki atli ki set Sumar ki nama lagi ikut lah hari biar dulu dan kita kaji last space dan pandemi biar mic beri pandemi jaga beri pandemi kami yang isu dengan jam nak space di kebaar pak kelambang ini biar lambang kita berkam bang pandemi Sumar nama pak sisin lado iki pin lado hoi minta kat pun jingnya ke forte milah banyak apa kita biar kai dan kita placement kit mah lak man sikilak man ram kilak man bahakat reng tawai pak urusan pak kelambang boleh dan wahid biar kita bahas dengan dadak milak man Sumar dak biar lejong kan khamba syukur kita dadak ibu lagi biar barang kan. On this World Oral Health Day, I would like to remind everyone that a healthy mouth is very important for a healthy body and a confident life. Good oral hygiene isn't about just having a bright smile. It actually plays a very crucial role in the overall well-being. It actually prevents us from having pain, infection, and also reduces the risk of having other serious conditions like heart diseases and diabetes. So, on this special day of World Oral Health Day, I would like to give you just a few things that we can remind ourselves to the few things that we can follow on the daily, that we can prevent ourselves from having any oral problems. And these are just brushing your teeth twice daily, flossing your teeth and don't use a toothpick, rinsing your mouth after every meal, visit the dentist at least once in a year, try to avoid any kind of tobacco like smoking or wine, and regularly change your toothbrush, and you can change your toothbrush once in 3 months, and drink lots of water and have a balanced diet. Try to avoid sugar as much as possible.